20 minuta prije kraja najljepši trenutak susreta. Bagarić vanjskim felšom ubacio je u sredinu, a Leon Benko škaricama zabija za 1-3. Pogodak koji će sigurno konkurirati za najljepši u sezoni. Drago mi je zbog toga što ovaj sudac Trampus, ili kako se zove ne znam, prije 4 godine, kad sam ja prije 4 ili 5 godina igrao za Varteks, onda sam sa 16 metara zabio, ja mislim, škarice u 90. I onda mi je poništio gol. Ne znam da li je sudio opsed ili faul, ali ispostavilo se da na kraju nije bil niti opsed niti faul, nego čisti gol. I sad kad sam izlazio, on sam mu rekao da sam zato i danas zabio škarice, pa je rekao da mu je žao bio što je poništio gol, ali da se nije snašao onda, tako da mi je drago zbog tog gola danas. Dinamo je na Šubićevac stigao u najgorem trenutku za Šibenik. Dok su Zagrepčani rasterećeni nakon osvajanja titule prvaka, Šibenčani su 4 kola prije kraja u situaciji da im je svaki bod itekako potreban.